Gwasame men ban nywakel uh, la lare titi ke very important ko rai ken ketin kon lat ko rodien tin nang ke South Sudan rai kori kietin yar ke West South Sudan kentin kondong de mala de kanu set ke lare ne ban nywakel baro ke kui president self ke me yadit tenedi cha watch ne re tok ne de konte tela kwarti dit no tega tin men kwardi ne pol nang tega tin bo men ne tin kon tin de yo tega pindian la je finance rewde ban right ke kui African Union Peace and Security Council gwada chike shotin ko de Dr. Machar de jelun re tijen andana tin ko de maldar ko bere wi ka South Sudan ko me kandar Machar kano ko lun ne menyu de jeno tel mo gwa me de to bere wi ka South Sudan so ban more information more detail ban ka ling gwada men President Salva Kiir Mayardit she finance minister che George ka she wurishal ke Paul nang la chief of defense force che George ba ka ripon me shalat comedian di Allen County top kalari President Salva Kiir Mayardit jen te kene ti che George tiang re kwara ka shanga diok ka jok ano kene de kona cha George gwasame kene tin kon la kwar tinga da Bokir Mayardit kane da to ke kwarto chikan damage midini janlong chikan lat ray which ka South Sudan especially chikan nuare kan nganak and then right now check relief ke check removed mishalat ke jom chalat ka South Sudan Broadcast Corporation men chagu jelong was men chineri ngaro itene long kuide kui do badana sha finance minister Urishal ke Salvatore Gareng Mabir. Juje dana cha ju ke je ke cha wo ke je chetene to want right. Chetene to want right ke kwide. Anyok gwas me men chinanyo right ke kwide e kwi ude me chal me General Paul nang majok do dana cha wo ke je ke chief of defense forces ko ngai ke je no tin kono chalat chene to wan chega jako big terering to wan especially no ta dana cheneng nuari ray which ka jonglei ka penal win ke United State ke gwenadial mo wo ke jambo gine tin wana no ngum to ki ngu mi de woje take mi jeng mi chala take ku atem che de plan ke ku kir mi yadit ngum je kir mi yadit she wude me che gorno be je jojon so right now tina ko de ngach ne tin wan native wanted kon la jiwich amani native konti la observer ki gwe chinono chikala do nene Salvatore Gareng Mabur jen paya kwany teka gwasi melaran finance ramdan yu teka pinda kwany gaje ka payro runkin dangro de bakel lo minyodo kana jen tene jen ka pedro wala peddiok wi kwam nyok General Paul nang majog ba jen cha kwany gaje ka paygwel runkin dangro de melat gaje kwara ku betin kon derlat bekalat so right now to reality gwe je no tega mele rode re wik ka South Sudan mchangach ka korga me selpe ke me yadi doni she wude shalka me ki che finance minister che je rara den che je kwan gwade wa che wude shal call Daniel Ayulo wa che je kwanya la jaram dan la new minister ka finance and planning in tema call Daniel Ayulo wajen shi ramu jidit shinmala kon ala ne siang kir just la kwanya ramu chokon la du kom no wal pelene diale kokien uri shalga me call Daniel Ayulo wajen chelene wala la ministry chelet gonda tungwan chelet la first under secretary ka finance minister ba right now wajen shi new system ne tungwala ga jen wonene maybe kwanga je ko jen take experience ke take mengaje long ka do badana na mele dio ke jere wi ke South Sudan so ngai kon diale kwa kwich eno medong te ke telawya jeketina kan na baji moch ke batok do moch bi jidwale ledika den yome anga jeno shimit ke ken pe dang dio to wala pero den bay nyo yurar baradin le jako mide but the problem is this kan de kona kwa kan te kon she kon de kwer ke bona tele ne riji dit ko kende la won ko dong de kan kwer de kan jek ka jen kumikin mi yadi de me ngai kone
murai kon ka kwiko cha ne tin kon te ka finance and planning cha ga juj te mala be wi nen to ngwana lo ata danen cha yo tin de kevela salaries cha ga jago cha ga kep je no kenir ko la civil servant ki la chit ke ngech chit ke ken police ni even security ne dia la en let kume re wi ke Sudan tin delay men tin ka kwi salary tin kon ken ka kep lo tele yuru kap ke no na me kel bo mu ge no dong shawud me la kwanya dong da la te ka duo mi mo da re yo da ga jago ba kep ke je Moradien re bang ne re wi ke Sudan tele yo ti re bang ne especially South Sudan bang tele yo tiatin ko na tina dual la le shi mi yo ko la re ba ke nang ki mi don te mi cho la re wi ke Sudan ti yu ku shi ka bijik so ne tin wa right now ke South Sudan yo kien tet ken ke pin yo kien taw ken kare dwele ken so chicken ka let ka bang ne lo na me t shortage of cash or shortage of money ka bang teten munyu do tele yo to lat ka bang na ma bo wa gwe jen wude me dong der mu gwa der la de yo de le ka bang do badan dong de ka trust ka je a citizen ko citizen chicken kum to dal the trust anymore gwada ma bo gwe ge jen wo dong ma shawude me chaja kwanya laran finance and planning dong der ku gdire che kai ni ala ka market re wi ka Sudan dong der je le reduce ki der je le yot pin cause right now ala market che won ni ala long ko ngwane che be ka jano tele yuti cha cabinet content re which lat ku me ki en ram mo le tele real ka jano woni market ka mu yo ka wakan ya cha gu jano maybe dong there will be change so jen mi la weekend wo mite ka ram jidin mi pai kwan dong be change do dien be jele nong re which but not yet ku kujamo Moradien ngai kona la economy jere wi ka Sudan la national economy ngai kona en South Sudan tele agriculture tele kwaklat kare wi the only factor in country wi ka Sudan right now ke factor kwani la industry ni kona tikake ka goten konte mat kana kwang tin mi jine guji ka kenten kon lat kare wi de jigono ke factor kwani ken chimadone ano chang le reside you can do your own research di ngajin wodi en kuma na mo metike kirme yadi done tin dia lat ka right now ano lat ke na kwang rede chale ne tin kono dong de na de kan kule tege je shit ka kwen ala golien che te ka kwen golien te ko kwang yere ngwani na ga ngwani so and generation wona jen ka liya shi wona kan ko dong de ke tek so kujamo use kan kwang ala tactic ko they have to keep young people busy ko telen brane juk rete de while become this all elder ki all generation bekan kwaka bekan kule lut ke bekan kwaka bekan ka sham ko do dan weekend jeno ne ti ngore tigani ne kon la ngene ko ngero now chika terke ndi alkan la da kwang kan la kadi jeg di ala ko ken so na many gwege jeno shang muchro do lut jenen yen min economy che jeg ngene telem let kana changa kan chak mu kalat la wika Sudan so right now in chunga jeno di and for Canadian county la government worker fine ken tele real mejekana ka kor pen di altin chiwa so mishit na me dong bran bijing mutot ki dong just le de tore cha sala krudin ken kon biyo bikana jek wal deres baga jogono tele real meten wana be pay ben chi bika kap tele real bi nin bik we bo bik wona karon jina ku complain teram right ka kwidu so shui ne to wan long re wi ka Sudan ka jen kwi salara na mene maybe gwe ke jen dong but ke change ko cha ram jidi chala nong mela ran finance and planning dong bele char ka do bdan de Sudanese de kan kwak de kan ga je shit ke yo right now gwasame kamandana shalat change inside the military leadership shit ka girnan and cha geri deine ana bana right kamanchi self kem yadi de lat do badana woje wude shalke Paul nang Gerald Paul nang no ka baradien be je kwan gwesde ana bana je min gujbe be kontin jeg di ala kono chala de Paul nang gwasme bana ka gujene o nguni kotin chala de Paul nang ka te be ki ti je te ci South Sudan che ga denang niam right now chalo ne tung wan che yar longai kon me chala de Paul nang ga gwase dana kan we ka jere po de me ci kon me chala kan nasir sana jenen nega che neg na karenyal chemical we ponte konte che ken ka yorpin te wankana ejen guru shal ke General Paul nang ne ai na Paul nang jaram dan bara ke kwide ka jaram dan cha joje kirmi yadi den do bo joy ke jamo ki position dan cha kamban je linga jere po de me ki ngam cha kwan gwasde karama dan cha kwan te ke background me tedi ramije ki ramugwa bukone jek
ngoda bo jen the same jang tele radian chi rani Equatoria chi norba cha kwanyone ala ship of defense force do no cha kwanya radian buko linga jen report me ko dob dande kon ke linga jen gwaza me men ci tuok gene selpa kir me yadit no jen she chief of defense force ni general Paul nang che je joshie che je woire kwara charara dien che kwan ka gwade rama che kwan ka gwade mo shwale General Santino Dengwall General Santino Dengwall shi rama jidit ka jen kwara mone wajen reappointment ko chakon ledbo ala chief of defense force boko korun tichi dot jok General Santino Dengwall jaram nana sha kwan gwa wude shalga me General Paul nang no jen shi first time chimen chalari General Santino Dengwall jen chalet la rami momela army chief ki chief of defense force bani ano ko kor gwa de dane shiwa pay ngwan ron kin dangro jen dangro de kel ano cha kwanya lu a chief of defense force kirme yadit karon kin dangro jen dangro de kel sho let karun dang diok wona karon kin dangro wi jen dangro de ngwan ano no waje woch ka pay wero ron kin dangro jen dangro de ngwan jen gwa de dane wa witin alo shi ram jidit ano no anguda kana kwan poinde ka tay dane shalat okay try watch just ke gwade dan ke jom chalat gwasme jen chaje watch ba gwalat tiang bani akir do bran wo ge jene ngoda kana kwanya la ala chief of defense force jen let bani lede ke minister of defense but within gwada dan let pon nangtin ano lo shira me just chwa wo ka chwa nyo kam chief of defense force ka chwa wude chalka me General Paul nang majok men cha dismiss entame chwa yu nyoko mo ke je position jena wa cha reassign jen cho kon la under secretary for veteran affair mnyodo jen godan le tinen tama and we chalka me General Paul nang majok netin wantila political observer tikala do nene al can military change fonde la team la knew that there's something mudena concern ka kwide ko gwe jeno don't take problem ka security leadership kana military coordination within the government dan tikim yaditin ko jen do dan la tuok mi don't take mi jeng mi shalat mi gwe ke and then gwad mi jin point du ba jile gwe kirm yadi dong chere me ko ngaje no tene de ngwane cha woch cha colleague de ne Dr. Benjamin Bolmel chikone no cha je George no ka gwade dan right now ja ka detention re duar che manana ngai kon maybe don't take a connection katin kon lat kurin of course kana wojin full ko jen longa lade marame neng nuer ma jin somebody mi momme bukir beje trust ke beje comparity en yam ko biladno mo bielat yo mi che gujeno la widu la dia we ko dong dere kir yadi dere gwa dere wo den be jaga ja long ko jen dan le dem point de en kir so ko kuje moni che joje nodi sha General Paul nang chaje yorar no ka shara radien chaye nyok no kami kwa inga je gwas de shirmen ci konling so right now chana mo raja mat ka jen kuide wuda me Michel kame e Paul nang Paul nang ka jen pai dioke dan jen gwaze dan e cha kwany plan e dan e shalat you know ka kondial kone to kon ngai ka ti kon lat ko rodien Paul nang me cha kwany cha Paul nang cha kamtidial cha jogon ojin bi binyeng ke kume SPLIO bi kume SPLIO bi jedil destroyed ko jene dane kam ke je jin power dane kam ke je no shikone ngaje no cha kam ren yali ka cha kam de ne dial ko ram mala shibu defense force take all the power ta dan de let ke je no de relat right now I was reading an article Micha Gor no gorge jeno Paul nang de jedil yen ki de jedil kaf kamen jega dana chalat to ka jen pai diogron kin dangro jen dangro wi de be en wale koron kin dangro jen dangro bakel changa bakel
no ka faidich e kwalo woje ko woje ga chang bakel ka faidich ron kin dang jandang red bakel ken jeg dial te chalat gat te chanak men te chanak ane menene ti dit gorga jano ponang poinde je jadil yen kide jakef ko ponang chala ramimo mishi distraction chala chajalat within South Sudan citizen ke civilian kontere wike South Sudan gorga jano budgetich ka charge bipel bank ko te chalat che distraction chajalat she civilian infrastructure che destroyed Janat chaganak wanganas ke chemical weapon ke incendiary te bidene te tinte George no amje George no charge kapinyo kumikir miyadit shona even civil society group shike should no de pol nanga money de je deal cap ki de je deal yen ki de je deal take in corner chalat cause la responsibility kana accountability kel gorje no mishi mijek chelat baji deal hell accountable no ko ci responsibility ne ka gwade dan ce kan ta yi dana cin nan nuwari gwagaje civil society group ban go de wuri shalka pona de jadil kap ta je let go ban ko jen ajala kor de ne dialo ne naga naka na even all this genocide ko na tuok taping wud ka me shale pona anyok pona point de charoda market jekton ko na latke shenge dane kap ke pot council shamana ne shala da pot council ajeling dio je mishi my previous video mishi gwich ya shi pot kang shul chela do ne ke jen luge pan ke ya luge pan ke je shi pot kang chela do ne she we cha torbiele ka dangwel na cha ka nang a jena te ka torbiele mone jena shi dun kume shi government car a jena personal car a torbiele mone a bullet proof an torbiele mo poinde sha nang a jen wude shol kon men walle general pona General Paul nang ma juk che kwak pot kang chol chekakan ka jeno agen chief of defense force agen ko alat gwaseme pot kang chol no ne en medan me wa kap ke ha shit ke shwarusa shit ke shwal rice ka yai ke je ka cha ke family members including student ke god will go to the dore to aje kap ka chwa ga chwa nang ni chwa ko yene to year kwalo nyong ne kelon jawe nyogan kap ke lora bang ba kana mo ke warga anyok tai dane cha chenga je jek cha kan nang metal phone ke den chwa pot kang chwa intimidate ko be password tal phone de be jetup ko che wala no dum kan password kan tup dong che je kana nak jene tai dane cha ke be kap ke je la enemy cha je ke bla rami mo mila let kume ko let kume la na dual ko dong de kep ka kap je dan de kep la ja kap ko ngu de ka position kan watch ban mi cha watch ke petroleum minister dere gwa de kan kep ka kap dan kep kan but ngu de honorable ngu de lede de je di lot che wona mo kana kolat che we gor je no ba turbila na mo ba kam she mare a chen ba nagbo turbila mo bi adil tup ki turbil kume karama dan ki turbila mo she na nga ajen wude cha wuje kirma yadi de en gwalle Paul nang ma jogo mo civil defense force la form civil defense force e cha wuje kirma yadi tiang gore jeno jende je dilien ko jen che interfere ka civilian activities jene dich ngu we turbil we jena ngaje mo turbil run we mean that chicken door pot kang chicken destroyed kenyok ba chi door pot kang ko wada men dur dial ko kin so ko kuje mo na me ngude case mi balebe anu de shalka me polna a chang ba kan kelis diale ko ken ba dil teje no ngumu nang terbilone so na mone me boko na jek mo ngon niam katin ko ne lat krodien so right now de ko na ngaje no di malat ke kir mi yadit gwasme che nong no bi malbe bere wi ke so Sudan ko right now la chora ma kwanye ba chordien be no ngwasde so pol nang che riunen to wan che ganak wi ke so Sudan ka che nang ne nuare long ka jong le ka panal ka jen ramanyam kene wuri shalka me Dr. Benjamin Bolmel kene te na ke general major ke tedien ngayen plan dia le ko ne chikan kalat chikan gala lora bang ke di sharia le ka ken but chika kulo fail eno ba general major dak baawne ejen nga ejen wuri shalka me general polna dumi chiken be dane chala dunji ken realeka acha unify force ke
unification of force e dane chare le ka mi cha nang re wi mi tel kor mi de to kam civilian ke ne de ni SSPDF but ka bon wi de ne te ke nor wa am to wa mi ken wa ka kap so na mo da kul te backfired so wuda me chala po nang ya da me mi di che jalat re wi ka so Sudan ka chelat ke civilian so jeraman yam antu go bana nak karenial and bombardment of hospital kalankan ke jongle taye kwa hospital MSF kwa ka destroy ge ka wulang mene godialen kokien no we ne ka fan ga ki all the area jeraman yam e toga and destruction of civilian infrastructure is the first person mutoga nyok bombardment obana ba ka ne ke gunship ni again e bana ba ka doidwal. So those are the things in content chala wuri shalka me polang. So polang chidwa na plan ko de yen ko tin kone chala keve deni te George puch ano shirama me ki wude me chede continue na me darwe ko kon ko dob dande kon linkaja. Shana we gwasa me tene de ko kene sha George president self kema yadit. No tete several government officials de cha wuch ka cha point bane chala de wudi shale Clement Juma cha ja kwanya la Minister of Agriculture and Food Security ngai kondial en go la ne kon la kwanya la jikani tum la kana wiale they just sleep there tele dorm let kana so na mo da la mandan de yen ling ka jen mandan le ro do gwasmene but gwatame te kane ti shi right la political analyst chika reak long kamana chala kem yadi ko kir la ja kwanya baradien be nung barame dana cha kon wu me chang be le nyokole let na machinari cha jugun kir no nene la changing kir shuffling senior government officials che mal che binung che stability che binung ko jin again the same people la kwanya mo ajen chore tari kwanya ka jen bi nyoko kwanya wale be yen ka pedang ro pedang diok gwada jen daro kule yat pinyene ne an kwer den ba joj chega jugo no ne me no ngari jen jake kume ko be pal be telot especially be financial be je weekend sit ka gwada dan de yutin la kwer yunia kwan ka mo ba chu wuch anya gwada me ajene be netin kone ajek chakalat be ga jago chak be kapke no ko ba ji chu wuch already ke degree bi chu nyur gwada dan titin wal timi jekche la long me de investigation de lat ka kwiru shit ka kaneten content la kwar yoni wene ka kan kwar de ni titi de chajo tene so kirm yadit bel ka je ka jan mission mo war shuffling me wa shi chuong tel me gwa mditen but te ga ne de shirwa shit ken mun yakani ne de content la tila activists and society activists ke civil society activists ka right kane gwaye ko chane ti cha ka joj especially shikan la do ne an wude shwal kame ki wude shwal Santino deng man pay kwan jikala do dungme der lere goa der kore me der ya kapchong sikan opposition forces sikan ga dela mak ke de ne SPLA ayo sikan dela la mak ko wude me wacho koru ni ke gen 21 we 2024 we mean that we gen odong tam de take stability ke chongot chako gor ken de ne SSPDF kan kume SPLA ayo kan man mak je kula de wona ne edmund yakane chware de ni SPLA ayo chwar kala mak kwa go do mo mi biya mal biya non kaja kan wo biya 2018 peace agreement dan biya je lot ki biya je respect ko jen do badana kuna la yin kaja and we shall get transitional government be ka kwingu ka be ka jen kwi ka me dan e chatan Dr. Machar kene kir me kan Dr. Machar kene mal mo kene je tan right now she mal che detin so and this relatively peace attempt right now you can so that a kwi Dr. Machar yala do ne der gwano de yen mo de yen realika man de yen letin long de la security reform de la unification of forces ke de inde ka mat gwaskel anyok de constitution de jetuk no kadena de ko in kwade shu nyok midel ka ko de alti ken ko na balat mo kan security kan ko realika kan de ne kan kamat kan bongon kan tu ko gwar no ka kan ti diala ko ke requirement ko kien when ka population census ni queen pigna nat by election bala de election it will happen what the dana shara dial chi chakar ya ka ki chada ma char chajelun report the dian gwasme men gor ba nyoga yekel bala kwi Dr. Machar Dr. Machar
jen take dol machadul ke kwide African Union chikala do nene no re dul kadien mutual council meeting la African Union Peace and Security Council chikaraitin take consent mi chikana raise ke jom chikana kamnial ka duo bandan and cha yeni daking machar ma ken chikaraje long chikaraje no nene South Sudan betekamal unless chadang machar chaja konlun man that meeting amo gwal chikaraitin neme a meeting and de kon chole meeting en kit uri kudang diok uri janwan uri diok dien ka duole kien ka kwi security issue ka Africa and dole me poinde shika focus ka kwi dakma char karwade en redul kono mo shikala do nene the only option man chid was ka South Sudan right now who ba Dr. Machar ba jalun mo areng machar wa jalun then South Sudan ba tekamal no jo me michikana la tikala do nene the Canadian Contin la organization chet ke Intergovernmental Authority on Development mentual ke IGAD ke jen Africa Union la AU ke jen United Nations la UN chaga jok native tino de yen let kel ko do badan and de ne dial Contin tere ke South Sudan cha yen especially yen Dr. Machar de Dr. Machar de jelun ke de other political detainees de kalun especially ne ko la senior government worker tin cha yen bo de ken dial de ka kamrar kenyok the mutually inclusive dialogue de jela lo de ne dial all the parties leader de ka dil nu chol gwatkel ko de ka right ko do badan de South Sudan der won yam ko je ka de mental ke full implementation ke kwi malame cha tan ke 2018 de issue la de ken ko right now to dial ti teleke telemalat so chi African Union chike shoot chike kir pressure lenin na me ko tela option do dien ko right now in South Sudan woni jen kamu we jia jarode woni tension kamu we nial so kije mo cha jogo kir no jina lo nyetiti to sha organization de cha wolo jogo no we raja ke kir ko right now en na me tela mal mi badil no re wi ka South Sudan ba jang South Sudan ko be jek no ka South Sudan woni jen ka jek ci de mandana ngay kone Dr. Machar aram kel kanetin kontin bumniken jen eki political figure ka South Sudan ajara medan etany mal ke 2018 peace agreement metany ka kam de kene kirmi yadit ka Khartoum no jen cha yen ka chanyan dang ro bakkel ka pay dok ronkin dang ro jen dang ro di ka kwi kore dane ci tuok re weekend nasr de kirmi yadit yala do nene ti Dr. Machar te ka tetten kene de nika kene senior government official nyinga spele ayo wona ka pot kang namo chwa Dr. Machar chwa yen ka kwida chekne medan chala de godi reng Machar che tit ka medan le rode disagreement dane ci tuok ka kam civilian kene de ni SSPDF so geje no reng Machar la to a part of that incident edan don't get de participate ko ba nediti ba ki evacuate ken de inde konde chana ka juba o ngeje no disagreement te kam ngane te kam civilian kenetin kontin tintila de ni SSPDF bana me shijen gula tactic mi chara le je ka kuma kirmi yadi de none bereng Machar be je kep kan je kwa wareng Machar protection de che de tit kan en dial te tit ko organization te konten nang gwatme so shi anen tama che te kan wuce te karon chawana no de ji kwa real de ga destroy chawana no de nuwer real kontin la nuwer de ka destroy but che kan resistant ke tin and then chi African Union kana international community siga benial ajen ku yana linga tama ano African Union chol ken kire no ne luin Dr. Machar dio je ken president de kon ken ka shoot we can no chi SPLA yu che tok telem ba luanga Dr. Machar telem ba luanga netin content kwa je support but chi duor che backfire ken tie dan we can je ken succeed ke we dan we can je kan African Union kola kon writing all the time we can no dong it ba be SPLA yu be chu tok but ken mo ken kon tok chikana konon ke 2016 gwade dana shika Dr. Machar chikana detain ka South Africa chokan then chwa mal Machar kule betan ke 2018 that peace agreement ke dangnake chita do badan gwi kene jeno da let ke je the same thing an wale chikana on ke 2025 nega pay diok ko ring Machar take a run right now atude nika pet shop kare wontama no ko yan je chen yan road bakkel ko pay diok so mo nyodo rete ga ron with the pet draw
so ko kuje moni dak Riek Machar again the only option men ci dot ka South Sudan so na me de la jari podana gore de nyaka yekel na me again the last call men cha kam kirmi yadi de nodi loñ Dr. Riek Machar mu gore je no bi malbe bere wech ka South Sudan tele kuin kwar mu balat kan Dr. Machar kana ko release chairman talk kuin kwar be talk unless cha Dr. Machar chalun so na me de la jen ripodana gore de nyaka yekel gore je no bi aje nyaka ne ko ken